Mula ba't pakingalanan ka at tsunaya? Ariyaing Ginoo, makapiblas yang kamalan. Ariyaing Ginoo, makapiblas yang kamalan. Tuntunan na marapat lang panaligan, king bale na makabage ing kabanalan. O Ginoo, king kapilan paman, ariyaing Ginoo, makapiblas yang kamalan. 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 Mamamasang iba't king libro ni Propeta Daniel. Kaniting panakit, aikit ko, king kekabaning bengi, ikit ke ing metong akalupa ning anak ning tao. Lalapitan ako, makapadurot siya king biga. Mintaya kitang mabibiye kapilan paman, at mipakilala yakeyo. Mipagkaluban niyang upaya, dangalan at kayarian, bandin tao, ring sablang bansa, lahi at salita, suywande. Ingkayang kayo pa yan, manatili, king kapilan paman, at ingkayaryano, eya miwakasan. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Nuan niya indaratang king lagyo ning Ginoo. Nuan niya indaratang ng kayaryan, David at ibata mo. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka at timurin.
pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. Ligaya Gaya kay keka. ka, o Ginoo. Kitnaneng Pilato i Jesus nga na ika ing ari daring Hudyo. Mekibat ye Jesus, ibat keka iyan o ating aliwang sinabi keka tungkol kanako. Nga nang kinutang Pilato, Hudyo ko wari, ding sarili mong kabalen at ding pamuntok da ring saserdote, delara ka keni kanako, nanuwaring depatan mo. Mekibat ng Jesus, eya para keting yato ing kakong kayarian. Nung ing kayarian ko, ketiya king yato, ding kakong talasuyo, makilaban la ban eko miyabye karing Hudyo. Dapot ing kakong kayarian, eya king yatong iti. Ing buri mong sabyan nga ng Pilato, metong kaping hare. May kibatya i Jesus, ika ing sasabing hari ko. Itiya ing sangkan nung bakit may bait ko at dintang ketiking yato. Ban munye patutu king katutuan. Makirandam ya kanako ing ninuman makipanig king katutuan. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. At maya pa bengi mo rin po karing dakal manalbe kaya katamo keng internet ampo keng Facebook. Kumusta kayo po? Ken. Abanggit ko po nandin, pag masusyan tayang ngening Domingo, ing solemnidad ng Kristong Hari. Hari taya, hari ne, ning buong sanlibutan. Pero, nungkot nan taya siguro, ing ginutang Heso Kristo, baka mandiri yaman kaniting titulo. Yugsenya mo, iting parangal takaya anting hari, ning gana-gana, ay nakatamo man pakiramdaman. Uling ala ni katiting keng biena, king ugali na, king pepakit na, ing metuyang hari na dapat maghari-harian kaya katamuan. Ali, palutangan, may baitya keng sabsaban, karing pengaring kalulu, di nagulya Jerusalem, may kiyabe karing anak, may kisalamuha, karinggang makariring memalen, masakit, lasenggo, makasalanan, at alaya man toknangan, may pakuya meteya king krus. Bihe harita, manakit kong bakas hari ka rin, ala. So nanong kabalduganan niting ka-fiestan tamong pagmasosyan tayang Kristong Hari. Hariya kanino, hariya nuka rin. Maniwala ko po iting ka-fiestan, kaya mo tungkol kang Jesus. Tungkol ya, kaya katamungan. Itamungan. Ang tinang sasabihan ng kaya katamong Santa Iglesia, hari amo, alupa na ng ginutang Yesu Kristo. Makanano tamong hari, akitaya po ini, keng pamamasa tamo, iba't keng Ebanghelyo ng Juan, chapter, itang tauli ng bahagi ng Gospel ng John, chapter 18, verses 33 to 37. So, anyang inarabde, ing ginutang Heso Kristo kang Pilato, kitnane
Pilato i Jesus. Hari ka ba? Metong kang hari? Yung pakibat na po ng Ginoo, ang masanting, ramdam niya yung pakibat na ng Ginoo. Ikang sasabi kanyan, iba't yake kayan, o ating aliwang sinabi keka. Ano pong pupuntunan ng Ginoo kanini? Wa harita mo, king sarilitang pamisip, king sarilitang puso. Harita mo king sarilitang panlalawe at king sarilitang pamalak. Alang makadikta ka rin, alang makasakop kaya katamo ka rin, itamong hari, king sarilitang biye, king sarilitang prinsipyo, king sarilitang panlalawe, at king sarilitang pamisip. Dapat ikang maghari ka rin. Ali uling sasabihan dering aliwa, ali uling abalitan may king aliwa, ali. Uling, lelangan nakatamo ng Diyos, anting hari king sarilitang biye. Ito po yung buri ng sabihan ng pekibat na ng Ginoo. Ibat kaya kayan, or atin mong aliwang sinabi kaya ka. Nung ibat ya ka rin aliwa, uling ating sinabi kaya ka, bihag ka, yung sabi-sabi. Kaya kahari, king sarili mong panlalawe. Ito po yung buri ng sabihan nini. Minsan po ating kong akilala, metong yung babae, inabuso na yung tatang na kanyang malatiya. Inabuso na yung tatang na kanyang malatiya. Ginamit ng tatang na. At anyang ikit kaya po, mitmuyang mua keng puso na. Mariririya kang tatang na, ang po keng sarili na. Desperado ya. E nabalo yung gananing tawa na king biyena. Alipan niya, keng matsurang karanasan ay ta. E kung balo ng milyari, e nakaya pumikit, mintayang aliwang lugar, wala mo may kapag-obraya, ang ganyang may kapag-yasawa ya. At niya pong mikit kem pasibayo, ikit ko aliwane itsura, aliwane panlalawe king biye. Alampasanan na itang karanasanang inabuso na yung tatang na, apatawaran na ni itatang na, at ngeni, atineng sariling biye, at atineng sariling familia. Ingaisip ko po makanini, itangan po neng kay, atintamuan matsurang araranasan kimbiye. Itamuan, alang exempted. Itamuan makaranas tang matsurang karanasan kimbiye. Da katinggap, ginamit da karingaliwang tao, da kapansining kakaluguran mo, alang malugod ka, binastos da kaning familia mo, da kapansining, atintangan karanasan makanyan. Pero tandaan niyo po ini, ing biyeta mo, magbasi kareng mga tsurang karanasan tamo. Ing biyeta mo, anting Kristiyano, magbasi kareng mga tsurang karanasan tamo. Nung magbasi kareng mga tsurang karanasan tamo, kapilan man ka maging hari. Alipanda ka, retang matsurang karanasan na reta. Ing tunay Kristiyano, akakit ng sarili na, makanano yang manibabo at lalaban karing matsurang karanasan at tanggapana ing biye. Kaya po, ing tunay Kristiyano, aliwa itang may karanas siyang matsurang karanasan. Ing tunay Kristiyano,
biyasayang talakad, manibabo, magumpisang pasibayo, ing matsura ng karanasan, tinggap na imbiye. Ing matsurang karanasan, dapat katamu de-define. Okay? Halimbawa, nung mabibiye ka ngening, masora ka pa, kitang di napat matsura ka, may papakisabyan, itang minsan binastos na ka, ing lawe mo kaya itapang gewa na kaya kang 1995 niyang 19 kopong-kopong pa, ang gana kang makanyan. Alipan ka, itang matsura mong karanasan, nagewada kaya ka. Kaya ko balo makanano, pero luntoya ing tunay tamong pangatao, gustong biyasa kang manibabo, biyasa kang talakad, mapalyaring maluwat, mapalyaring paulit-ulit. Pero basta't ikwata mong tinalakad, manibabo karing matsuratang karanasan, then kanita tamo maging hari king sarilitang biye. Kaya po, ako balo nung akwento ko na kayo minsan, atin ko pong kasabi, itong yung anak nga na, amo nga na, balo mo obat makanyan ko biye. Kasi itatang ko kinyanan ako. Kasi itatang ko makanyan niya kanako. Kasi itatang ko makanyan niya kanako. Kasi itatang ko makanyan niya kanako. Talaga nga ako, makalunos na kaman. Mabihay pa itatang mo nga ako makanyan. Almuran kaya nga ako makanyan. Ay, mete niya mo nga na. Maluot na yung mete, itatang ko nga na. Nuko nga ako kaya. Mete na pala itatang mo. O ba't yapang maghari king biye mo? Mo pa alam pa saan itang inabuso na ka? Mo pa kalinuan itang gewa na kaya ka? Kaya ka pa mabibiye, ngene king sarili mo? O ba't hanggang ngene, sa sangkanan na itatang mo? Wow, mapalyaring atin yung efekto kaya kayo. Pero dapat may biyasa na kang manibabo, itang matsurang karanasan ay ita. Amen? Amen. Amen. Kadwa. Ano ning kino? Hari ko, para king katutuan. Hari ko, kareng makirandam king katutuan. Detang papanig king katutuan. Hari ko karin. Masakit ya po ini. Makanan mo tayong i-define ing katutuan. Makanan mong balo tutu ing sasabyana o tutu ing panwalan mo. Ay, karakal mo akwang keng Facebook mo, keng internet, keng messenger, ay, miyaliwang sabi-sabing mo na balo ng pakiramdaman mo. O reni ring mig caravan, o reni ring gugulisak na rin kay, o ining kay. So makanan balo yung katutuan. Tandaan niya po ini. Tandaan niyo ini. Yung katutuan po, at inya kanong atlong side. Atlong panig yung katutuan. Itang kwento mo, itang kwento na ning kalaban mo, ampoing tutong kwento. Kaya po, yung katutuan, it has always 3 sides. Halimbawa, mi patela, ring mi kapatad. Sabi na ning Koya, ini kasing wali kong borang in. Sabi ning wali, kasing kinay ka na makay. So, makanan mo nga baling katutuan. Ing Koya, siguradong ating katutuan kayong sasabiana. O ning inganak, siguradong atin mo naman katutuan kayong sasabiana. Pero ating katlong panig ning katutuan, itang talagang milyari.
itang talagang milyari, yung panintunan mo. Aliwa uling, dakal sasabing makanyan, lipo-lipo. Ing katutuan, tutuya hanggang ela sang ayon ding dakal. Danin basic ing survey ing katutuan. Ing katutuan, tutuya hanggang dakal sasabing aliya. At ing katutuan, tutuya hanggang ikamu ing magsalita. Ing katutuan nga na ning kakaluguran kong umbisbo kanita, at inyang sariling biye. At inyang sariling biye ing katutuan. May apate. May tena ka, ing katutuan, mabiya pa rin. Hanggang kilkul mo na, at timbunan mo na ing katutuan, ay luntoy at lunto, mamaw at mamaw ing katutuan. Konkretong halimbawa, ining diktador a Marcos. Sasabihan na rin aliwa, may nakoya, dakal may kulong, anyang panahuna, dakal may sira, anyang panahuna. Sasabihan na naman deng mula langin deng kayo na kan, totoo yan, alang katutong kanyan, talaga makwal tayo Marcos, dakal yapagwaking Pilipinas, masanting yung gobyerno, anyang nga chuikete. Naing tuto. Anin tuto? Sabihan na po ning Guinness World Record. May git 10 bilyon ing penako ng Marcos anyang mabiya. Mo panakitan. At alapang Pilipinong may kahalagang makanyan kunin mo maging presidente ya. Sabihan na rin aliwa, masalese yung gobyerno tamo yung presidente. Pero na alingad, dakal may wala kanita. Dakal may kulong, dakal may torture, dakal na enalinto. Kakilala kayo po ing ima ng Burgos yata Laguita. Ining manunulat kanita king metong pahayagan. Ing anak na kanya may wala. Ano niikit? Hanggang ini po, mamagasaya, magobra ingima, na mas kiretang militar, dinampot kaya, balo na, nasabihan da mo no, de inugse ing katawanan ng anak na. Kayang mitahimik. Totoo po ini. Eko pigawa-gawa. Eko so, lunto at lunto ing katutuan. Mamaw ing katutuan. Kailangan i-defensa ing katutuan. Tandaan niyo po. At inyang sariling biye. Ilan na yung beses sibukan takpan ining penako ng Marcos, ining gawa ng Marcos. Pati rin anak. May kantura pa kining penako na. May nga biyayin lang kayong penako na. So, sabihan kasalanan ng tatang dayta, alila. Dito. Lunto at lunto ing katutuan. At kung panig ning katutuan nga na ning Ginoo. Kung panig ning katutuan. At patuloy ko magsalitang makanini. Hanggang isipan yung mamuliti kuko, magkay ko. Huling Ginoo, patuloy ang panig ing katutuan. Patuloy ang lalaban, kareng mapanako, malaram, ampong mamamate, tao. Amen? Amen. Masyado tang seryoso. Anyway, uli pong kwento. Minsan Domingo, kaya rin na ning misa, may maglakono ring tao, kempisamban, may kapuluting sakristan, may tong pitaka. Pinulot ni, pinawe ni, biglayo.
At inyang laman 10,000 impitaka. Mamaligwayang binyene kimpari. Kimpari, linawin Ane, tikli pasibay. Tutukin Domingo, nga na pare. Atin pong menabong pitaka keti. Atin yung laman pera, 10,000. Nung ninuman pong makibandi kanini, muntaya king opisina, wanane ining pitakang apulot ni. Kaya rin na ning misa, at lulang lalaki rin at king opisina. Okay, naus na tunggal-tunggal din pare. Kaya kayong pitaka, opo Father, kanako yung pitaka. O nanan mo rin 10,000. Sali ko pong panulusanan ng anak ko. Masakit niya po yung anak ko. Kailangan ko na po rin ang 10,000 para kay anak kong masakit. Ano yun pare? Sige, manay ka pa kilol. Inaus nitang kadwa. Kaya kaya naman yung pitaka. Opo Father, kanako yung anak. O nambalak mo karetang 10,000. Father, panyaw ko po sana kareng shipping kung balang mangailangan. Biyeke po sana karela panyali kong grocery, rening pakakalulong mangailangan ketang shipping ni. Ano nin pare? Sige, manay ka pa kilol. Ano ba kayo? Itang katluli, no biya? Kaya kahit ang pitaka, opo Father, pasensya na ko po, abalag O nanggawan mo naman karetang 10,000. Father, retang 5,000, retang 10,000, itang 5,000, sa likod kaya ka na ako ito. Itang 5,000, biyeke sana kaya ka nga na makayan. Nga na ni pari, wapin, kaya kayong pitaka nga na. Hoy, nidalan mo na yung nga na. So, yun po yung punto. Yun po yung punto. Yung katutuan ng kay, malawot ya, yung buritang damdaman. Yung katutuan ng kay, malawot ya, yung buritang damdaman. Ay po. Amen. Ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ibang mayupayan toto, linalangkin banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagleking upaya ng Banal Espiritu, may bait kang Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus mete at may kutkut, tinipaya karigmete, king katlongal daw sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklokwan na ng Diyos, ibang mayupayan toto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mebye, ampon menga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisa Makding Santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasablira meding mete, at king Bie Alanganga. Amen. Manalangin tangin ni King Diyos, nga tamong maus kaya, Ginoo, pakiramdaman mo kami, itangan po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangkaban gawan mo keng metong amalayang balayan. Para ka ring pamuntok ding bansa, amagdalang lugod at katimawan, at para karetang maging sangkan, ning pangawala na niti, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangkaban gawan mo keng meto nga balayan. Ding kakapatad, para ka ring magluwalo, king matulid ding aliwa, at para ka ring magluwalo king bukod, mong karela, panalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangkaban gawan mo keng meto nga balayan, ding tao patutu, para ka ring kristyanong mabibye, king karelang kasalpantayanan, at para ka ring pabustandang mate, ing karelang kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangkaban gawan mo keng meto nga balayan ning katutuan, para karetang di nga manurat dapat,
malyari rang panaligan at para ka ring magtaksil keka at king metong at metong, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Yabetala po ka rin panalangin tamo, ding kapatid tamong mag-birthday, Bobet Reyes, Edwin Layug, Arnold Trinidad, Felisa Cuenco, Carla Giao, John Michael Ablaza, Brian Buan, Renz Darrell Manlulu, Freddy D. Milagros Pangan, Jaime David, Felix Gozum, Carolina Manaya, Gilbert Sibug, Fernando Magsino, Eliza Kayanan, Zenny Manlutak. Para po karing intensyon ng Susi Yabut, Ampoy Manny Santiago, para king payapadang pamaglakbeng Nelia Conanan, para king kapatid tamong masakit Imang Apen Ricafort, Idang Telu, Eufrisinia Aquino, at para king kaladwarari Nenita Cruz, George Torres, Jesus Tayag, Juaning Sunglao, Dante David, Manuling Santiago, at para karing media group, para kaya katamuan makatipon nga ni Keti, para karing intensyon tamo, ding familia tamo, tahimik talangining ipanalangin king Dios. O Dios ay pami, katmuan mo kami king kekang kabiasnan, king kekang kababan, ban kanita at yuke lagi king panig ning katutuan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan ni saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, darawon miya kaya iting sakripisyo, akapamilatana pay kay kasundunin ning anak mo, ing meto ketawan, itiaduan mi kilagyo ng Jesus sa Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antemore, isipan niya at luguran ng Diyos. sipan mi at kalagwaran. Pasalamat aking Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Tildon meng talapagdaon ning meto yatu ing kaya kang anak, aginu ring sabla, linyan making laro, ning kaligayan, tanda ning alang kapupusan mong pamangilala kaya, anting kaya kaming hari. Uli nita, kambeda rin sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya, at ngamingan kakanta. 'Tis the day of the Lord, let us rejoice and be glad in it. For he hath done great things, and greatly to be praised.
O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon milakya ka dating tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing piggalub mo kaya kami. Itang benging bayo yamate, kabang kasulo nala, ring kayang kakaluguran, king karelang tauling hapunan. Kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubo para kaya kayot para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang tulang. Katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinwan ng karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan at kapurian. Pot ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tato, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang Nginiponting metong familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Antipanwa, ipamintuaning lumo. Ingkakanan ni King Aldo, Piemu ke kami, King Aldo Geni, at ipatawad mo ke kami. Diing salami keka, antiing pamama tawad mi, karing mi kasala ke kami. Emu ke sawol king tukso, nune ikaw sing manok. Emu ke sawol king tukso, ikaw sing Ikabus mo kami o kinuking sablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kawang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. Uling kaya kaing kayarian at ing kayapayan at ing ligaya, manggaman king ngalanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Emo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nung nalawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kaya ka, ante mo. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo king metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you. Kapayapan po kaya kayo. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad damay tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
kapilan mo pong kapabaluan. Bukas po, ing kapag masusyan keng Kristong Hari, ing seremonyas tamo po maganap king misang alas 6 ni ngabak, nung nukarin mi kamakuyad a benediction po, anding pamangilala kang Kristo kaya katamong Hari. Kay bata po ning misang alas 9, awsan ko nga denggang Knights of the Blessed Sacrament, denggang anak ka mag-serve keng misa, at inlapong maragula kapulungan kay bat na ning misang alas 9. Ganaganang nights po. Keng Biyernes po daratang alas 3 ning gatpanapon at inlapong meeting deng Fiesta Committee. Kay bat keng Sabado, November 27, alas 6 po ing misa ning Birhen Milagrosa. Alas 6 ning abak, November 27, Sabado, misa na ning Birhen Milagrosa. Kay bat alas 8 hanggang alas 10 atin lapong assembly, ampong recollection, denggang lectors, commentators. General Assembly po, maragulok pulungan, dapat atsulangan, denggang lectors, ampong commentators, ngayon pong Sabado, alas 8 hanggang alas 10. Dito pong report tungkol kay katamong Columbari. Deng mesali po kay Columbari, 25 niches la. 25 no pong kahon deng mesali. At pong Apollo, gana 35 la po. 35 la ring mesali. Deng, kay batating makareserve 9. Deng, ating laman 20 la. Gulo ning kwenta kayo na. Anyway po, ating pa pong bakanting may git adwang dalan kaun keng nicho. Kay bat kani pong phase 2, rening chati dua mo laman, atin mo rin pong 210 niches available po para kaya katamo. Pabalo ko na po, kay bat na ning Disyembre, ala na pong discount. So misali na lang kitang regular dang presyo, rening kaya katamong niches king Columbari. So pasalamat ko po karing may manyali ng niches at dakal pa pong available karing kaya katamong libingan para karing kaya katamong kaluguran miyang ubiye. So ito mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. Talakad ta po. Para po karing sablata mong intention, Bapong Maria, mit mo kaking grasya, inginong Diyos at yukeka, tuwan ka karing sablang babait, tuwan niya panamaning buwaning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indonin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Kristong Hari, Pakaluluan mo kami. Ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At kaya ka antemurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at ng kekong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya pabengi po kaya kayungan, takal po salamat king kekong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po.
Bakit? Gusto ko magbiyahe. Canada, ningabi mo. Si Kantile, kumano ka rin. Talaga? Kaya.